for any adofo mema obibia akwaba ede eba too much GHS so when you have a PS kapa and I'm waiting me na and net day just a minute me want to be akoso ewo a voter region just a Western Togoland militant for one more day a year or yet the kese ahihye eso ani nyina eye chese one person one mote one ho e free eye Ghana e ho a chese so omo do omo koboto go so omo do omo kobo hemfafo wo bi entimi enche na eye anajo fanu mu no na chese eye enkrofo yi eye Western Togoland militant for yi e de eye wo ye kire kese ehihye so a chese enkwantimpon akese a wo eye enkranu so gwakope ekwan no so de chese wo mo de eye enoma asisi ehonu mu a wo mo empene se wo bimpo ebe free eye ne man so ababewure mu se nkran ha kwa kowura wa na se wo free he eba honum de wo mo emma kwan a chese busuafo me ne wo ekasa ide wo ma hihye eye aposifo wo mo stations mienu ene police station mienu de wo mo edi eja atomu a ahise dwuro bebebebebe na emra eye empanifo ne eye aposifo binom asojafo kokopie mu ewo ehonu na chese ene de nipa baako eho aka wato nananom ewo ensiedu ni nyina eye etututu a ekoso ewo ehonum ena mentime wanse na ena eba omsusu se eye Ghana fo asojafo ne aposifo enfo wo na de ngu honum na asundie embra wo ni kwanse wo mo twebe wo mo ne eye sa protest na ekoso 19 ene ma etu baako ekasa ya ene de eye nipa kone de wonka atiasefo ehu ebiemu na ebiemu susu nipa eye aduasa eye 30 ena eye asojafo ne aposifo ensa eye den aso wo mu a emu baako ede chese woda eye critical condition emu a wono so wo ayaresa bia woje eye ayarehwe ni nyina eye menteme ho ase ene eye yempese ye beka mo ho ye pese ye te ye ho ye pese ye nso ye danso ye pese ye nso ye gina ho ase ye nso ye die enu hu enti ena ama ene de chese akra binom ahwere ebinom so eprepra ebinom adeda yaresa bia na ebinom so no nyache wo mo ede akwakogu eye bia se dem ubowra eye voter region potemo ewodem asundue aba ho no mo kakra ena masojafo ene eye aposifo kwa wo mo ekọ ho no mo wo mo so ye o madin se wo mo behwe ama ye etimi atoye ede ama wo mo eno na abusuafo ense we beto edwanum Ghana fo bi no mo se adabi o na dabi voter for crampo eden ena wo mo ehwehwe aden na dan da eye pinchen mentime ho ase se be sori a efri eye wo mo eho dodo na susu se enkrofo wem eye tirimopo eye ade wo ma da dwene ho apena ne se wo mo ebeye enunti ena wo mo ayesa ade no na se ye de sei etna wo maimu ye de sei ebu oman a enya de se ebeye na no na ebinom se emaye mfa wo mo aye kira na se womo nyoma womo ye no kwa because say ya na enkuro na akeka African countries ne de akeka ehwo na entokwa keten say ya na afei eda na ekese a ekunkum na afei yetimamufo no epe eye refuge ewo enkrofo ekromu no enti ema yembu ye ni enguso se womo eye ade ye mfi womo ye ja womo anyesa Ghana wanhwa ye nkote eye asemde nipa ebeprepram nipa ebe wuwo womo achese womo enchi ebe yira de ense kra enti ehubenya se empanifo ensore ye politicians ensore so womo nim se omo nsa ewo mu efa enoma we mu a womo hwe na ne bibia entimi entoye emfa ma womo anyesa sa penche ya ekoso a womo pese womo te womo hum te se eye Western Togoland ye militant no eni kwan se ye ma womo kwan ema womo di eye sa edwuma no na abusuafo ye fro ne ye bo edi era ye sinitwa emu ene dey abaya chese Ghana hanom die uboni di ana chese obia epenasem do ye dey a obenya nkrofo womo etanu na so dodo na de womo eni egene ho meche eyi nuaba Jackie Apia ene dey it is alleged say yi nuaba no wonyem na wonyem a hwan ena wonyem ede ema no womo se eye Liberian president ena wonyem ede ema na chese akwakoye ewo eye wo mayi emu emra eye sa nyoma we nyina ekoso no eye time na adonko next level womo virtual eye lunch no ekoso that was eye 21st
September Holiday Inn Nkran no ye nua ba yi ekokopie mu hono ne no na dodo na ehwe ne ye ene se de na wo ye ne ho hono na wo mo conclude ye se abaye yi ontimi deceive yen abaye yi enya de se wo betimi aye yi mamu ni social media doctors wo mo hwehwe mu anom hu se ye hwe se de ne ni ya buagum na ye hwe se de ne na so botokum a na chese abaye yi bibi ehwe hono na no na chese ne hwehwe mu koso o ju se bibi koso na se bibi koso na bibi ehwe hono mo dia na ye nua bayi wo bo ye papa bi abasom se wo we ne president for Liberia enti ene ebetimi abase wonua na no na chese Ghana for ye hwehwe mu o kokopie mu ni Instagram page sometime ago o congratulate ye nua be ma ye papa George Oponwia na chese we congratulating the say we win president of Liberia. That was in 2018. Now all day ensem no etu edwa no mkokọ hwe wie no mo se se no kra na papa dia ene na chese papa no chese o expect akwada ewo Jackie Appiah ho na enye no nko Aba the great one wono so so Instagram blogger wono so so ekoto ho no chese wo fa Jackie Appiah picture and wo caption ewo asie say Liberian First Lady Jackie Appiah is so pregnant. Na chese ebinom say ene yampa se obi ehunu na ebiemu susu obi susu asaba beka dia ene na chese no kra no na Ghana for binom say da bio na da se Jackie Appiah wonyem ana sa wo bewo a enwa de wo bewo aboa de nipa na wo bewo no ana wo ni sika owo sika awode behwe ne ba ene yenye de kan awoda enti se wo sa baba bewo a no efa mo ha ho ben ana so wo bebeje aduane wo mo honom enu nti mo de ne na wa chese mo kan ena wanyem onyem a oba ena enyim enye be ma ena enyim enti se wanyem nko ade a emfa wo bia ho besides oye full grown up woman a obetimi a make decisions on her own enti Ghana for enyai de wo mo ekeka no because ensem we de emfa wo mo abusuan for wo hwe de western Togoland militant for voter region all because of te won pese wo mo ente wo mo ho enu mu nti so se wo ma hye apostle for edan ene nia ekeka na ebiemu enso o hwe ensem a eba beto edwa se yenua ba Jackie Appiah wono so so allegedly se wonyim yi den na betimi aka afan for wade nche ebra wo tuma GH comment section na ebiom like videos na share all the social media platform ene di besi midin ekwia sikapa makram. Too much GH. Me did akose Japan. E prepare am bese me TV. Me share too much GH. The move for. Hey, almost sports and as entertainment. Hey, the move for. Mo koso show mo. No anybody de bia. Me da ma say love you. Me did the Isaiah Kodwampo. Obetumi afem the great tempo. Mbrin. Wonu me nka mo ni hwe too much GH. Too much GH. Mo ye too much. Na me so me ye am fire. Too much GH. Many have come and many have gone. But you are a great Kankambuka ability, worth being beheld by every optical nerves. That saith the papacy. Keep watching Too Much GH, and you'll get the best of entertainment, the best of everything you want. My name is Ohima One. Keep watching Too Much GH. It's the best. Keep watching Too Much GH.